Sembut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong, ulaong bomdai ban lek kamsan perthai ha gabaydai ba gijing penbet uput usam, bat ya kamat gabaydai ba katem metor. Namar ke sorkar kam shimla lek kamsan perthai halor gni ke artel kimat. Ha gabaydai ba gijing keno, ba ke sorkar kala lek kerke ha gijing penbet uput usam. Uba Preston Tensong ulaong bu syap tiang badan penban kemensim bisni, haba ke sorkar kelala ban lek tang hapo sisnem. Bad ula kerpat ya berok kiseng san perthai ba kimdai ban penlong kam san perthai namar ke sarkar ke belam dak NPP kam shimlale ekani. Hendrai ke le ban perkhat na gebenta ki pateng bandang wan ban na gebenta ke jingbit jingbiang jagi pat ba ke bede ba ke jing penbet ya put usam bad iki kam bede ba ke them metor. Uba Preston Tensong ula ongru ba unong yalam ke kongres ula keno ba Konrad Kongkal Sangma ula yo dagi pauklur tengkah ke jing penbet ya uput. Bad ula ong bakani kadai tang ke jing kren kelung kena. Bat ula kentui kinong yalam bakem dai ban penon kam ya kum kini kijat ketien ban keno asna pisa na kejing penbet puat ne na ka themetor bat kene kalong ke babak lasibun balada ke sorkar kamla ban penbet yuput usam menta ka kenti kadomla asyuk ban penbet yuput lanu lanuru Pi ia kajing sengau jong kibriu nginam la air ban ong lo kumong mo. Ngangating tangawai yo don penman ka mesim bisni. Kaba ngi tang apo ong no apo sistem. Ngila apoi hadu kane ke level. Kaba ngating long yo kibriu ki perkat penman yo ke politics. Ngangok ngi pi ha kabi dei bat ke isu. Numbuan ke isu jo ke boundary hapdeng ka Assam bat ke Megala, bat nomor 2 ka bedai bat ka isu jo ka them motor ngangas ngoban kerpat rit ia perok ki political parties wat penlong politics. Ka MDA government lane ka NPP led government ngip yela politics kini. Ngi perkat na gamta ka generation government ngi perkat na gamta ka jingbit jingbiang jongi pajba. La pi ong ye ka boundary lane le pi ong ye ka them motor. Den ka banganga kerpat kolong kum ki leaders kapta kila ariu rang ba wat ong bangi kerke namar pi ong ga bekerke aba menta santos dem don bala aban ye hangnong i don gejing yono don ye mem ga yono sudu nong sudah bateng teng ngitrei i wake up nomla objek wasam kum mengatsu anuk sa pi kamai kuli katukulum jengtep ka bakat nu post dem su ki bepli mla su ban penut kam manu bale mentah pada nak liang wasam ais ku ba ke area ka ba ko mo pi riu ai kar nyu ai kar ka don ka bamtan wasam ong hem sim no mo pi ka ni te ngangam su thu ki leaders jungi teng balai ki ya ki motion ngang somot ong ba ka ni kam ba te ngi persyang ngang somot ong ba kum mengabatai ha ka sedang mene ka plus ka minus ka don tang bas ngo bahase nak kabenta ke generation government tongin support lang ya ka ka bangila ngai I don way leader na kalian ka kongres ngatrai uba ong na dagi pauklur yo konrat sama hanaba ya dili kan ni ngatrai kita ki kentin ki baki ki kren ka kentin kelum kena ka kentin ka ba ngong pi ka bsyo ba ong brio tenganga kerpat ki real leaders jong ke jelam ke la jongi sengau bahase wat penun kam ki kentin ki ba pisngu kam ka basuk kata kabania sna pisah na ka boundary issue ban sna pisah ka themator issue ngatrai kata ka de ka babakla ka bangakar patrit kolong ye ki pajba jong jela megala jong I baro ye trailang bat ka sarkar ngingi don hang ne ban pej ban khmi ya ka jingbit jingbiang jong ke jela jong I lapi ong ha ka bodar Assam lapi ong ha yo molong bangi kwa ban kini ki subro ko bangin sol menta ka genti ban nga ong pil dadi mla mangi menta ka genti nga ka bangi sirkai kolong manginum la su ban solve ikane problem la no ha ka bedai bat ke jingkam ka KHADC ba ka sarkar kam shabla penbet yuput usam kat kum ka kai pot ke balapha da ka council Nagaliang uba Preston Tensong uluong baha kepor baga jela karang hap papok ke jela Asam ki jaka jung ki CM ke de hado Brahmaputra. Bat ha kita ki por shimla kren nebu jingkli AA. Barbat kanong ba dispuru ke de shibenta jong hima khasi. Hendrai la dalit pai biang shaka history kan kut syo namar don kam ban penkut no ekania namar kene keje kam try mar keliang kan yai beteng. Bat ki ban do nong kinde kitu ki basa hakum kini ki jaka ki badan kejingnya ka japut. Uba Preston Tensong
Ulaong bagi sorkar jela keleh penbet upur usam kat kumki kot kisla kebala phat ag sorkar jela hakasnam arajar kat wei hapo gejingelam u Dr. Mukul M Sangma kubu menteri rangba. Bat kumta u Dr. Mukul M Sangma umdei banle san perthai AA halor keningamat kabaya penbet upur. Uba Presiden Tunsong ulaong ru bagi sorkar hapo gejingelam u Dr. Mukul M Sangma hagatu kepor kala IT kot kisla syakajela Asam. Bat kedau iki khat artli kijaka kebdan hapdeng kejingya kajaput bat ke Asam. Bat ke sorkar MDA hapo gejingelam u Konrad Kongkal Sang Mapat kelihat cekamat ban penbet uput kat kumki kot kisla kebalapha hagasnam arajar kat wei. Ha kebaidai bagi jingkeno u nongelam kaliang persya bagi sorkar jela kala syulilam kijaka syaka Asam. Uba Presiden Tunsong ula kentok kelar geboong bu Dr. Mukul M Sangma hakasnam arajar kat wei shimlalum ya kejingelang jangka kenhun menteri ne ban shimlang ya garai. Nrei ularai badle himarwei ban penkre agikot kisla badula aitiru syagajala Asam. Ulaong bu Dr. Mukul M Sangma shimlala ban ai hakbaidai bad gelum jingtap hamai kuli. Kabadan hendreu ni hinyo akar hendrei dei kene ke sorkar kablala ban ai. Barwat hakathan West Khasi Hills kidan kijaka kibahap apo Asam. Bad shimla kedau ai kejinga kamtrai kejaka bad haba shimla kedau ai kepen ibu lapen mena bagi dei kijaka kilahap ha Asam. Bat kalong kebalengo baan kenok kelai kene ke sorkar kebamenta. Uba Presiden Tunsong uluong syuk-syuk bu nong yalam kaliang persya dei ban pensengtuk bakla ya kinong syong-syong gejela. Bat dei ban syulek kamsan perthai kene kamat kabadai ke yap keim jong kipateng bandangwan. Pi akabidei bat ketu ke report. Ngong pi hakatu kepor balong CM u Dr. Mukul Sangma. Nakaliang jo ke state government kila ale lut je detail brokhoj. But ki identify badon tangkat arteli ki area of differences. Kejaka kabadon ke kenrum keram. Te namar ba nakaliang Asam upan ki kita ki area kiba pi don kata kaban ong ba kadon kejing kini put kini Asam. Hab kadu nakaliang jo ke sorkar ke submit awajar kadwei ya kata ka list baro kabadon kat arteli ki area. Tapi hakapon bengi simti bengi menaman syamsnem. Banyak keren ya kini ke subjek ru. Nakaliang u Chief Minister ka Assam ban Chief Minister jong bekala. Kabengi pendek kelong tongin chim ban in base bay. Ya kan ki documents. Ki ban nakaliang jong ka Government of Meghalaya. Kelapa wajar katway. Bat ba ngin ya ceprang, ngin ya cekmat. Nakam tabat pendek. Ya uput usam hakin ki kat arteli ki jaka. Kade kata kaba ngirung ya base, kaba ngirung isim. Kumo ong pi nang marba yakane lapha da ke government habong government kabut ulong mukul long menunu tang lapha nakal yang jong ke jelame kala te ngirung stick yakane bat ngau ngapi nginem randen haduk ba ke survey of India kan wan ban le ke demarcation ke properly ka bangidon kaban si du pilar ngin si du pilar kalau radon lepa kan natural boundary ngin declare bakane ke de boundary jong ka Assam bat ke Meghalaya kenang ba pateng la pateng hadin habut kamdon syu jing ya kinong sok snong kam tam hakitu ki area ki badon kata ka jing per jingmut la ni badon kata ka dispute hapdeng kini ki arteli ki celah ya kan ni ngong pi revisit does not arise anymore let me come out bluntly daga banga ong be daga basai ba kan ni ka bangila la ngong pi ka jing song ka bla bun sin kimla ayat ni la survey nadong sodong te ban ong ban revisit kamla su ban long ngin hap an ya chekman bat kan ni ka bangile ngong pi tang ba pin so thu ngile na ka benta kan ka pateng ban wan lem kum ta ngong pi ngila ban nang du su su la syai klemu Asam ubu ki pulit Asam hak hadu syanir umpoi syatur umpoi te nei menta ngong pi da ka bangi ayat da kan ne ka lenti ngong ya pi ngila ya syai kedar ba kitu ki area ki ba ngim ju yo mentang yo bat kitu ki balong bet ka possession ka bayat sya Asam ngong pi ka bomdon ka bom reflect hapo jong kanika report ka bangi pha how ajar kadwei ya katu ngong pi ngi claim ni kata namar bele yu katu ka de ka final list ka bala pha ha kat por jong u Dr. Mukul Sangma ha to ka por house dem arajar kadwei